Preskakanje pranja ruku prije jela ili pripreme hrane. Mnogi ljudi zaboravljaju da operu ruke, koje su prepune raznih mikroba i mogu da kontaminiraju inače bezbjednu hranu. Zato uvijek treba prati ruke prije jela ili kuvanja, a posebno nakon korištenja kupatila. Najbolji način je temeljno pranje sapunom i vodom najmanje 20 sekundi. Također treba prati ruke više puta i tokom i nakon pripreme hrane, posebno sirovog mesa. Pranje sirove živine u sudoperi prije kuvanja. Komade sirovog pilećeg mesa ne treba ispirati jer većina sirove živine sadrži bakterije kao što su salmonela, kampilobakter, clostridia i ostale, koje se srećom uništavaju kuvanjem na odgovarajućoj temperaturi. Kada isperete sirovo meso, voda može proširiti ove bakterije na sudoperu, slavine, radne ploče, pribor i druge površine gdje mogu lako kontaminirati drugu hranu. Izbjegavanje pranja sirovog voća i povrća. Voće i povrće je neophodno oprati čistom tekućom vodom i osušiti papirnim ubrusom. Za plodove sa grubnom korom poput dinje treba koristiti četku za povrće. Nikako ne koristiti sapun ili deterdžent. Korišćenje istog pribora od početka do kraja tokom kuvanja mesa. Nažalost, mnogi ljudi prave grešku koristeći isti pribor od početka do kraja kuvanja. Viduška ili kaška koja je dodirnula sirovo meso može da prinese bakterije i ponovo kontaminira spremljenu i termički obrađenu hranu u kojoj su te bakterije uništene. Tokom pripreme hrane treba koristiti novi pribor ili da se isti temeljno opere kada dodirne sirovo meso. Uzimanje začina pri rukovanju sirovim mesom. Kada se priprema sirova hrana ili meso, često se poseže za posudom sa začinima, pri čemu te posude mogu biti višestruko kontaminirane zbog sirovog mesa koje ste prethodno dodirnuli. Prije pripreme hrane treba u malu posudu izdvojiti odgovarajuću količinu začina koja će biti upotrebljena, ili da se temeljno operu ruke svaki put prije nego što se postigne za posudom sa začinima. Odokativno određivanje temperature i nekorišćenje termometra za meso. Temeljno kovanje sirovog mesa ili morskih plodova i korišćenje kvalitetnog termometra ključni su za ubijanje svih mikroorganizama koji izazivaju bolesti koje se prenose hranom. Nije dovoljno odokativno odrediti da li je neka hrana kuvana gledajući samo njenu boju i teksturu. Ono što određuje da li je hrana adekvatno kuvana je njena temperatura. Prema preporukama za govedinu je neophodno da ima oko 63 stepena Celzijusa, slično kao i riba, dok je za živinu neophodno da temperature bude 74 stepena, a jaja 71 stepen. Čekanje od duže od 2 sata da se spremljena hrana stavi u frižider. Ljudi imaju naviku naročito tokom praznika da spremljenu hranu drže dugo van frižidera. Preporučuje se da se spremljena hrana stavi u frižider najkasnije u roku od 2 sata. A ako su napolju temperature više od 30 stepeni, ne treba čekati duže od 1 sata. Konzumiranje hrane koja je stajala u frižideru duže od 4 dana. Ne može se znati da li je neka hrana bezbjedna po njenom mirisu ili izgledu. Preporuka je da spremljena hrana može da se čuva u frižideru najduže 3 do 4 dana, a u zamrzivaču 3 do 4 mjeseca. Ako ostane duže od toga, bolje je baciti je, jer se povećava rizik da koncentracija bakterija i toksina u njoj premaši bezbjedni nivo. Naravno, nismo svi isti. Neko je osjetljiviji i više podložan rizicima trovanja hranom, neko manje. I može bez problema da uživa u sirovim ostrigama, sušiju i drugim delikatesama, ali važno je da svi budu svjesni kada rizik postoji.